And art lovers. My name is Wendy Borovic, and I am one of the exhibitors, but in the name of the organizer of Crow Expo, I would like to welcome you all here today. It is with a great deal of joy and gratitude I welcome and thank our host, MC Gallery, and its owner, Mr. Goras Popovski, who always hides. There he is. Because who has given us the opportunity to exhibit these beautiful examples of Croatian creativity. You will see all of them. I would also like to thank our organizer, Mr. Frane Ribarovic, who is a photographer right now. He's a general manager of all event, and thank our distinguished guests for being here today. First of all, Mrs. Kolinda Grabar-Kitarovic, our Croatian ambassador in the United States, and the other ambassador, Mr. Ranko Vilovic. He's an ambassador and permanent representative. This is the title, the whole title, in the UN mission of Croatia, here in New York. Please welcome him. And of course, additionally, I would like to welcome our artist Margareta Krstic. She's a sculptoress and ceramist. She came all the way from Croatia to be here with us tonight. Thank you, Margareta, for joining us. Of course, I would also like to thank all of you who are here tonight. Would you let me say a few words? Dame i gospodo, ladies and gentlemen, dear friends, it is really a special honor to be here tonight and to enjoy the wonderful works of Croatian artists on the occasion of the Croatian Arts and Crafts exhibition. Dragi prijatelji, još jednom nam je čast da sam večeras ovdje s vama. Gospođo Margareta, hvala vam što ste me počastili time, da ste me pozvali da dođem otvoriti ovu izložbu. I moram reći doista da gledajući sva ova dijela, ali posebno skulpture koje potječu iz moga rodnog kraja Skromištine, da mi je ovo doista, ova dijela su toliko srcu draga od hrvatskih kraljeva. Ja se jedno 10 godina bavim umjetničkom keramikom na temu kako su živjeli, odijevali se naši stari početkom 19. i krajem 20. stoljeća. Na tu temu počela sam izrađivati jaslice i u njih uvela umjesto tradicionalnih kraljeva kako ih prikazuju svi ostali narodi, naše prve hrvatske kraljeve Tomislava, Krešimira i Zvonimira. Ja se još jedan zahvaljujem svima i našim gostima, publici. Izložba je otvorena, budite slobodni, pogledajte sve. Molim vas, samo 5 minuta. First, I will apologize for the American guests. We will speak this time only in Croatia, but after you can ask us about translation and everything. Jako mi je drago što smo se opet našli nakon nekoliko dana na našem drugom dijelu hrvatskog Croatian Art and Craft Expo, zato ne najdem hrvatsku riječ. Dragi domaćini, dragi organizatori i izlagači, a ja bih prije svega rekao dragi prijatelji, prijatelji lijepe umjetnosti, jer ko je prijatelj lijepe umjetnosti ovdje danas u ovom prostoru, mi smo onda znači svi prijatelji virusa. Moj dragi, travu kosi, ljubav.
govoranci, jer tako da nije bilo puno slobodni izpoznat. Koji su Hrvati, to je Marijana i Dijana koji su se sakrile, dođi Marijana, koji su nam pomogli u organizaciji, znači oni su kao guest artist ovog našeg Croexpo, žive i rade.